Vojni penzioner Mile Delić. Ovo je moj borbe protiv tiranije Aleksandra Vučića. Šta mi je cilj? Da mu pokažem da još ima ljudi koji drugačije misle, odnosno koji misle. Jedan od ciljeva je bio i probuditi i pokrenuti određeni broj penzionera. Ali kako to uraditi, to je, rekao bi jedan naš novinar, pitanje od milion sendviča. Lud ni glup da glasa za onoga koji ga okrutno pljačka. A to je pokazao Aleksandar Vučić kao poslednji pljačkaš. Njegova desna ruka po pitanju finansija je onaj koji je počeo pljačku penzionera. Mlađan Dinkić jeste. I mi ćemo sada krenuti odavde, sa Terazija, sa Miloševe česme, dole do Bristola, da pružimo podršku našim sugrađanima. Napustio baš danas Srbiju. Otišao da radi jer su mu savjetovani javno i zvanično da se učlani u stranku.